Alhamdulillah. Syukur endah jelu samangkin niki ibu-ibu ka cantik-cantik datang. Tepang tanpa sang jilbaban. Luwek jamaah tetangga, keluarga tiang pelunggu sami pasang jilbab kiri kanan lentenge. Kincu pacakkan kincu ngelukis selek julun kesenan niki ton tebal setoek. Niki alhamdulillah ka solat entar datang bekincu ngaji alhamdulillah. Bagus entar pacak jilbab teniki alhamdulillah. Dengan ngiri tu ka luwe leh rumah sakit arah niki mensare be kaya ngalak niki te impus segoyo tau tepang jilbab si kurang sehat. Niki alhamdulillah masih taran te icanin sehat. Sempat datang ili majlis taklim niki dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kendah kegagahan pacak kecopo sorban denas pengkambukan tepang niki lamun dengannya kendek sehat ini kaya pengkambuk nibu atas lain kiri bawa lain kedrus sakana. Nggih, sampai niki lamun lalu zikir arak niki ni narak le driki jatuh jauh tahun arak niki polek pengkambuk lu zikir bapak mare-mare tuwe si geri lomor batur amak gandong onen tekeneng girang gandong lomor batur. Nah niki alhamdulillah syukur masih tegagah tepang maka kegagah teniki sehat niki karunian desak bahagia niki silak tebarang-barang gunaan umur sempat tican insyaallah taala niki aden te karyaan baikkan barang atau pegoyan sak solah. Syukur niki endah ye wah lantaran Allah taala yang ngicanin malik nikmat sak siri luian.